F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Weekend ieħor fis-Qallija u bħal dejjem ma nkunx qiegħed waħdi. Miegħi llum Annalise Camilleri, ex-parteċipanta ta' Reality Licorice, is-sena li għaddiet kontu South Africa. South Africa iva. Isma' kurzita, Licorice. Meta tkun qed tipparteċipa, meta tkun qed tagħmel l-avventura, huwa diffiċli daqskemm jidher li huwa diffiċli mid-dar. Iva, pjuttost naħseb iktar diffiċli. Għaliex? Għax intkom ma tkunx qed taraw xejn minn between u kollox, inti il-filmaġġ kollu tal-ġurnata kollu ma jaqbdu l-clips, ġifieri orajt il-clips il-highlights veru. Ma inti qed tbagħti matul il-ħin. Il-ġurnata l-ħin kollu. Aħna konna ġo dak it-trakk kif tafu filli kun kesħa fil-għaxija u għara nofsinhar kien ikun 40 degrees. Iġifieri sħana, kesħa strema. Isma' u l-parteċipanti bejnietkom la darba tiġu lura, teqpaw ħbieb, teqpaw tiltaqgħu? Iva, niltaqgħu ta' spiss, ġifieri dejjem ikun hemm dik il-persuna li ma jistax jiġi, rajt Fabio ġifieri mhux ibotta. Jaqgħu Fabio qatt ma jiġi. Ija, dejjem ikollu xi ħaġa. Nistgħu dejjem busy. Imma għandna ċat ovvjament u ngħidu bonġu kif inti u. Meta tkellimt ma' sħabek tal-Licorice qalu li Annalise kienet l-iktar waħda li għandha spiritu sportiv u avventuruż. Hija naqra sportiva jiena, meta kont żgħira kont dejt il-balè u ma kontx naqra gaċċiża. Iġifier ma kienx it-talent tiegħek. No, u tqlib fuq l-isport. Eżatt. Għamilt sport ukoll naqra estremi. Iva, l-ewwel kont dejt basketball u tennis u futbol ma mbagħad għamilt xi 7 snin kickboxing. U konti kompeti fil-ring. Iva, u kont 2009 champion ta' Malta dak iż-żmien. Iġifieri kellek it-titlu ta' champion ta' Malta wkoll. U qabel titla' fir-ring, qabel titla' għal kompetizzjoni ta' kickboxing, qabel titla' l-ġlieda. Hekk minn moħħok dawk il-minuti ta' qabel. X'jibda jgħaddek, xi ħsibijiet ikollok? Ovvjament ikollok naqra ansjetax kulħadd mhux lista dik lista show, fimt imma fil-verità l-ewwel ħaġa li qed nagħmel hawn. Imma malli titla' u ġo ring tista' laqqas kont nisma' il-master tiegħi jaħseb wara ma tisma' xejn iktar li f'xinti qed tagħmel fil-ġlieda. U jekk nitkellmu fuq avventuri, apparti l-avventura ta' Licorice, x'avventuri iktar għamilt? Kien hemm perjodu ta' ħajti li qbattu bagalja u tlaqt lejn Thailand għamilt 7 xhur hemmhekk. Minn hemm mort tal-Awstralja. Iġifieri bqajt tivvjaġġa bort l-Awstralja? Iva. Mbagħad kont mort lura Thailand fejn iltqajt ma' sabi u ndilt Malta magħhom. Jiġifieri vera kellhom raġun meta qalulna li inti kont l-iktar waħda biss. Spiritu pront hekk dak il-ħin. Hekk mill-ewwel. Annalise min jafek, kulħadd jaf li inti akkanita sew ta' San Ġiljan. Tal-water polo. U kont tilab water polo. Iva għamilt hekk xi sentej nilab water polo, provajt nkun plejer ma kien hemm persuna li qabbitni mill-malja u rqitni. U x'kont ġifieri? U mbagħad ħadd goalkeeper għax hemmhekk ħadd ma jmiss. Jien Annalise naf li inti dilettanta sew tal-baħar, naf li tħobb ħafna s-sajf. Anzi qabel ma ngħidlek xi preparajt jiena, għax ma tgħidlix naqra inti għalik ġurnata ideali baħar, hekk kif tkun?
Ifem, nħobb noħroġ fuq id-dajsa, ġifieri li s-sib postek ikun vera kalm, ħafna nies, ovvjament tkun ma' sħabek, relaxed. Però li toqgħod fuq sunbed tixrob xi cocktail mhux ħażina laqas. Ara, jiena mhux saħallik fuq sunbed tixrob cocktail, mhux għax m'hawnx fejn tixrob cocktail u toqgħod fuq sunbed ta' sqallija, għax ovvjament il-bajjiet l-għażla ma tispiċċa qatt. La qegħdin sqallija, ma nistax ma nsemmilekx il-bajjiet favoriti tiegħi in-naħa t'isfel ta' sqallija. Punta Secca, inqas minn siebot minn Pozzallo, għandek bajja bir-ramel veru sabiħa u hemm Port Żgħir ukoll, Port Żgħir tas-Sajt. Ma jistax jonqos li hawnhekk Punta Secca tikol ħut mill-itjeb. Hemm ukoll Spjaġġa delle Formiche di Portopalo, di Capopassero. Ftit inqas minn nofsija bot bil-karozza minn Pozzallo, 60 km l-bot minn Sirakuża. Ġmiel ta' żona naturali, mhux żviluppata fejn l-isbaħ ħaġa huwa l-ilma hawnhekk. Spjaġġa delle Formiche, l-ilma baħar bellezza. Hemm ukoll Spjaġġa di Calamosce minn Pozzallo, is-suq lejn Oto, nofsija. Tasal fir-riserva ta' Vendikjari u għandek isu 20 minuta mixja mbagħad biex tkun tista' tasal Spjaġġa di Calamosce, għax tista' tasal għal din il-bajja bil-mixi biss. Però nassigurak li l-20 minuta mixja li tkun għamilt tkun vera worth it. Illum jiena ħanieħdok u ħanaraw naqra l-ispirtu sportiv tiegħek. Ħallaqek ma' ħabib tiegħi Giorgio, li huwa instructor tal-windsurfing, ħammorru Marina di Ragusa u ħanaraw naqra kif ħaġġib ruħek bil-windsurf fidejk. Ħanaraw. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa. B'xorti tajba hawn Berocca, ippakkjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fiex stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għal vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work, the delicious dinners, life's sweetest moments, life's big changes, and when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbours around us. We are Cosmopolitan Developments. Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Kun, made with love. Kun, made with love. OK Home summer sale throughout June. OK Home. Bring life to your home. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Piacere, Giorgio. Giorgio, come stai? Bene, tu come stai? Annelise, Giorgio, Annelise. Giorgio è il maestro di windsurf. Giorgio ħajkun it-teacher tiegħek tal-windsurf għallum. Ok. Giorgio. Sei pronta? Le condizioni sono perfette?
c'è il sole, il vento, adesso andiamo in acqua. La prima cosa che si deve fare? Per prima cosa dobbiamo cambiare, mettiti la muta e ti spiego subito cosa devi fare. Mela mur biddel, ħalli jispjegalek x'ħatamel. All right, narjatom. È la nostra campionessa di windsurf. Ok, sei pronta? Arrivata. Sei pronta? Sì. Allora, è facilissimo. Devi fare solo 3 cose. Spalle a vento. Ok? Darek Metti lej rieħ, un piede qui, saqajk fuq hemm waħda un piede qua, u l-oħra qudiem. tiri questa, Tiġbed minn dak il-ħabel u tolli. rotazione, Iddur start. u ddawwar kontra l Ego. All right. 2 hands, مش نبلي all right. 2 mani. This is direction. Okay. This is the power. Okay? Okay, direction power. طيب. And go. Go, Marta. We hope. U naslu Malta. Good luck, Annelies. Thank you. ونراو شنو جاي. Jiena ħanpoġġijaw, ħanqod nara x-show. Xela titla mill-ewwel telet bil-wieqa. Go Annelies! Ejja! Abada naqra rieħu għek titċaqlaq ftit. Proset, fl-opinjoni tiegħi sejra tajba ħafna. Normalment min jipprova l-windsurf l-ewwel darba bil-kemm jirnexxielu jqum bil-wieqa. Proset Annelies! Daj Giorgio! Ejna naqra Giorgio ħallit mur aħjar. Ejja ħansaqsu naqal Giorgio x'jaħseb mit-teknika li użat Annelies. Giorgio! Allora, era la prima volta di Annelies con il windsurf? Sì, è stata bravissima, è riuscita a partire, questa è la cosa importante, è caduta normale. Ma se pratica di più, c'è una possibilità? È molto divertita, si è divertita, molto funny. Allora se pratica di più, c'è una possibilità di migliorarsi. Donna per il mare. Proset, Annelies. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Virtu Ferries. Go for it. Esprit.
United Colors of Benetton. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.